Kajing puli na ka kitab u Jeremiah nang yatulupa. Kumni uang utray. Latim ya ubri ubasanya. Saha ubri ubad penlong ya kado kajing klan jong Uba kadonod jong kapailandet na utray. Ulang kum kasanyum ha karisyam. But yo jing baha ay. Sa syong hakijaka baterkong. Hari kenja badah kadeu melu kaba klembriu. Lakar kuya ubri ubasanya aha utray. Uba kajing syanya jong kadai utray. Ulang kumuding uba latung hajan ka uba pen laki thit syarut kawa but syepting haba wan kajing shit namar kisla jong kejer ngam lenter but kuslai haus nem ubarang rengkiang namar ba pep bansay kiso kadonot brew kalong kaba kam syukor ban yaki wei bat kasniu hadu kata manu bala ban syempang yaka nga utray nga yit ya kajing berkat bat nga tenju ya kadonot ban ay bainong ya uway pa uway ubrew kat kum karukom im jong kat kum uso kajing le jong kaktin jong utray. Kajing pule naga gospel kat kum Lukas. Hakata kapor Jisu laong haki Parisi. Ladan uway ubreu baruspa ubalakup da kijain saw sengyang bat kijain linen ba kordor. Baru balabam pahu pahay man kasngi. Bat haphalor jong ladan uway ubreu baduk. Uba kerteng Lazarus. Ubadap da kaprom berbala abrong ban pen kedang da ki lengkot lengkai ki bahap na kami uta ubarius pa nalor kata wat ki ksau kilawan bat kila jelia ya ki prom jong ubadok ulayap balara yu da ki angel sya ka syadem Abraham ubarius pa ru ulayap balatep yu bat napok dujok ha kajing kordit jong ula kmed ya laki kmat bat ula yo ya Abraham sya jengai ba bat ya Lazarus hasyadem jong kumta ula pertajam ko pa Abraham to is nei yanga batu pa ya Lazarus banwe ya katedu kasyempre ti jong haka bat ban penpeja ya thli jonga namarba nga kordit sat hakane kading Henry Abraham ulaong kokon tukan mau bahaka jingim jong pi pelayo ki ki babha bat Lazarus ulayo tang ki ki basniu te menta la pentengen yu hangni bat pipat pi don haka jing kordit nalor kata hapdeng jongi bat jong pi labo ya kalho kabajeliu kumta kito kibakwa ban jam syasiliang nang ni syapi kinomla bat enom don uban jam syasiliang nang tu syangi henry ulaong te nga kerpat ipi kopa tu pa yu usyayeng ukpa jonga nabanga don sangut kipara kenang boon maham yaki bayo kiru inwan syakani kajaka kajeng kordit henry Abraham ulaong kidon ya Moses bat ya kinong ito lupa ay kin siya skor ya ki tiulaong ko pa Abraham henry lalan uway na kibayap ulay siya ki tekin kala kabamut ulaong hau lada kim siya skor ya Moses bat kinong ito lupa kinom kendo jingmut wat lada uway umipat na kibayap. Ka gospel jong utray